Tuvalet kim? Tuvalet degan uyat emas, sanitariya. Uyat degan bor. Bu qanday bu? Trotuarga tuvalet, uy. Да, Югославская, Истанбул, Mayli. Shu anda Setovardan boshlab жоғары. Yana o'tgan Rossiya zapravkadan, ha? Rossiya zapravka to'xtalib, Dakansa o'ziga chayn boradi. Shu bo'ldi anda. Ertaga o'sha joqda. Telefon, ko'rdingmi? Bayshevich, ko'rdingizmi? O'rinbek. Dastan qayda yuradi? Ya, 8 metr. 8 metr chiqib turib qarashim aka. Qara. Ko'rdingizmi? Aka sağ maqtab chekadi. Oda chiqqan, ha? Chiqqan. Chiqqan bular. Qara, kremlarga chiqadi endi ko'rdingmi? Kremlar. Qancha metr chiqqan? 7 metr ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metr ekan. Yo'l yo'q. Bari yo'lning barini elib olishgan. Qarachi buni. Buna qara. Ikki jarım teng, ko'rdingizmi? Bu yilning naqsi da, to'g'rimi? Buna qara. Trotuarmi? Buna qara qo'ysinlar. İki jarım teng. Так, telefon, Bayşevich, tushundingmi? Qarama. So'ning ko'cha просто emeli talqan asfalt qilib qo'ysa qalasa. Bo'ldi, bunaki yo'l kengayib. Tek suyunbay razgruska bo'ladi. Ay. Trotuar qo'ysak bo'ldi-da. Qarama uni. Parchib ketish. Sana qo'yayga. Qiranosh. Qayranosh. Qarama uni. O yoqqa chiqib olibdi, mo'lcha. Boda Chiqib olganmi? Ya, chiqib olgan. Так, tete Dakansa qaraysiz buni, tushundingizmi? Mana Dakansa qaraysiz, ber bas qilayman aka. Yur. Bunaka qara. Bular yo'q. Qara, beje trotuar yo'q, yer latov yo'q. Mana qara. Telefon. Bayshevich. Petel bastılar varlar, Nurbek. Batpatan bastınlar. Bunda iki ötümden gördünüz mü? Buna qara. Aslan quluğa chayn. Ey, buna qara. Yer latov yo'q, yer trotuar yo'q, bat trotuar to'sib olsin. Qarachi buna. Qancha bo'lish kerak bu trotuar? Kelingizchi. 5 metr. 5 метр. Так, бачиш, сразу заделал. Мы вам бюджет тротуар. Мақұл, сразу бригаданы салыңыз. Ұрышып кетпейлі, Байшевич. Ұрышып кетпейлі, мақұл, оны алғыламын. Қара, козировка. Мына қара, баня құрып алып береді тротуарға. Ұятты. Tuvalet kim? Туалет деген, ұят емес пе? Кәгіті тағы. Ұят деген бар. Ұят қандай бұл? Тротуарға туалет. Az olsun içinde usulunca bundaki. Özüm karabay trotuarga tuvalet kurup alıp duruyor. Tak, mo kuchonda qaraqlar. Nima bu? Dakansa qaraqlar. Tak? Жарайт. Dakansa qaraqlar. Abduraliy, siz atıyorsunuz bo'ladi. Tushundingizmi? Maqtar bilan cho'g'u. Maka Bayshevich bilan, Tomas bilan, Gaskar bilan, arxitektor bilan cho'g'u. Tushundingizmi? Bu yerda arxitektorning жұмысшылары yo'q ekan. Құлақтан қалдырып. Bu yerda arxitektorning жұмысшылары yo'q ekan, papasham. Turadi? Yardım ver otası. Yok, bunu sizin жұмыс емес та, bu şu. Так, абай, молар дайрап бер. Алыңыз, содан топойды алғыла. Қарама, топойды алғыла. Қара, мор ішіп жолайды алғыла. Қара, моғында алғыла. Көрдің ба, жолына кетеді. Қолын алла. Бұна жолды ашла, тәйте қашайын ашып, екі бетінде. Лейін әсейін ашқыла жол. Шыныңыр бі? Так, дальше. Buna ki, bu trotuarlar da algılar buna. Qara, bunu garaj qilib olibdir. Bu trotuarlar sırası. Buna qara, garaj qilib olibdir. Uyatdi bu. Bu kazir alınsın, bu sırası. Emetişmeye trotuar başlayır. Buna ko'chani ko'rdingizmi? Buna. Bu тоже iki betin teng. Telefon. Жарайт. Hemen.
Dastan. Жарайт, жарайт. Dakansa, Tedaka çeyin. Kimin Aliyevaga çeyin. Жарайт. Bu kıskalı köçüler. Mo Aliyeva, mo kaç köçü? Бул ички асрап кул корот. Карабаев деген. Карабаев'ten. Тоже хороший улица ekan. Карабаев деген улица. Соны мына молар бақта Тоқойды алғыла. Тротуар кетеді. Düşündün de. Жарайт. Onu gördün mü? Dedi kısoptu. Deme. Azam Kadbekoviç. Hava çıkalım. На капитанством на кочук на ге пристроили. Так, парагла. Так. Сразу тротуарларына қара. Мына до конца тетеге чейин до конца алгыла. Жарайт. Қара мына. Тротуарда можно тұрабын. Алгыла. Жарайт. Так. Мода чип кетти, а? Бул бузуп баштап. Бузуп баштап. Дом түшөдүк. Ай. Дому кетти. Мына көчө баштан аяк калды. Ооба. Көчөдө баштан аяк дом сатып алды. Мына полный дом түшөт. Ушул жерге Орунбек, сиз кагаздар коюп коесуз да, Орунбек. Орунбек. Мореклерди чет назыр забордун ичине алдырып туруп, мына домдо сөзсүз паркинг караган. Канча квадрат болсо, канча квартира болсо, ошончо по земле паркинг болсун. Если по земле болбосо, не подписывать никакие документы, Байшевич. Тетяга алып туруп, 2-3 ярусный эме курсун, макулбу? Паркинг. Архитектор түшүндүңүзбү? Мына кара. Фонгар вообще уят дегенден жок экен, бул акылды. Кара муну. Булар бай илгери Мына кара. Вот кашаны алгыла, могу кожировку алынсын, могу алынсын. Канча метр чыгып ишенеңизчи, Байшевич? Kanca? 4,5. 4,5, mına kardeş. Tak, molar alınsın. Так, мына кара. Мол көчөнү тоже до конца 2 бет тазалагыла, макулбу? Мына 2 беттен до конца тазалап. Мына кара, мына виноградниктерди. Могу тротуарына кара. Мына тротуар. Мына тротуар жок десең, мына тротуар. Так, бери, мына жабасың. Мына көрдүңүзбү, мына Токой болуп кетти. Саламатович. Токой болуп кетти. Кара, мол Стамбул болду, тротуарда турат. До конца дейт Алиева чейин карагыла. Молар заборларын карагыла. Могу видеода карап койгула. Кара, мына столдан чыккан го дейм, чыккан. Карагыла. Специально белгиле, макулбу? Курган бактарды карагыла, макулбу? Мына мусорларды алгыла. Так, могу бакты алып койгула. Мына навесті алгыла. Так, могу эмени алгыла, решеткаларды. Мына решеткаларды алгыла, көрдүңөрбү? Көчө жок, жолдордо тротуар жол жок, бааны тосуп алыптыр. Карамон, до конца. 2 беттин тең, түшүндүңөрбү? Мына, моундагы до конца жагында. Караш, бакты көрдүңбү? Мына кара. Молдан тазалап бериңиз, эме? Мына кара. Барона. Вообще фазенда кылып алыптырмын. Ой, уятты, кара, тротуар. Мына кел. Мына, кара. Кел, лоток жок, мына кара. Мына до конца, мына алгыла, макулбу? Так. Мына караңыз, мына. 2 бетин. Мундагы, кара. Тетеге чейин алгыла. Мундагы кара, мына бак кылып алыптыр, мына кара, мына виноградник алгыла. Мына лотоктарга тротуар кетиш керек сразу. Байшевич, тротуарды жеке. Тротуарларын карагыла. Хорошо. Мына кара. Могу чыгып алыптыр, могу да чыгып алыптыр, көрдүңбү мына? Могу чыгып алыптыр, көрдүңбү? Могуларды карагыла мына. Мына кара, мына бүт эле. Все убрать, все снести, мына и тротуар кылайлы. Мына кара. Тротуар башташ керек, лоток мененчи. Байшевич, сиз особый контроль возьмите. Сиз ушунча көйүп кеттиңиз, боюсь вам иштеп айтканымчы. Мына.
Teytege çeyin, gördün mü bunu? Buna bak, bir alıp koyalım da, kırak mı? Teytege çeyin, yolda assın. Buna kırak, yolda assın. O tratoru çeyin, çıktan dedim. Tratoru açayla. Başı için, nasıl oldu kontrol var. Nasıl oldu kontrol? Muhakkara. Muhakkara sana uyar diye muhakkara çıktı. Hayır, bak. Karasan mı onu? Karasan mı onu? Uyalvaysın be. Karasan. Aldık. Ya anam. Ha, hadi be. Azamlar. Bu kadar. Nam tosu al turnake. 10 kara. Tak, mo çıkan bu. Saraya bak. Mo'na yemeğe ait. Güzel. Ova, res kerek, жылтыр, ova. Көп көчеде ушундай эле чип болгенде. Ya, Көп көчөлөрдө да ova. трансформатор чип. Buna образование kılsın, şuydun bak. Kara, moda çeketken bir, kara. Чыккан ya mo. Ova, tratuar. Mo ne oldu, kimden üyü bu? Baykal Grup деген Осоның үйі. Ya, Осо Baykal Grup деген. mo tostuk. Kara, mo'na kara, mustur, kara, mustur, kara. Mo mustur da kara. Mo kara. Mo mustur da kara. Oldu. Mo mustur da kara. Mo tokoydu kara. Mo mustur da kara. Mo onlara cıldırsın ha. Mesela özün teritoriyası cıldırsın. Musurdu. Tak, Nurбек tazlarını kırıp video açıyor. Kara mo musurları kara. Mo kara. Mo kara mo. Bu şirbeçeyin, bol tokatavuz, kalgan yerse. Bu yemeğine. Ото турам. Ограждение. Музун алдырып аркага жылдырып. Oo, arka cıldık agrejan tostuk. Şunu bir video açıyor. Tak, hurmatlı. Tetana cıldıbayla ha. Hurmatlı kolegalar. Neki ровно 2 saat reyd kıldık. Hem keçirim sorayım. Bugün dem alış gün boyunca. Dem alış günge qara çoğu men iştep otasыңар. Hurmatlı жетті, бұл өзіңіздің эле келечегибиз. Өзү шаарыбыз үчүн. Анча-мынча выходной күндөрүбүздү эметип кое берели. Жумшап, Убакыт келет, тияка барганда дам алабыз. Тияка алганда дем алып, спокойно жата беребиз. Азыр иштей турган мезгил, жигиттер, иштей турган мезгил. İştey turgan ne pakkalda ya ruh iştey turgan mezgil. Azır iştep, zınkıytep, şahatızı parada kılıp koyduk. Azırkı reyt bolgan köçülördü her biringer. Tak, arxitektor, kadastr, JOS, SIZ, ОМС, SIZ во главе. Так, SIZ во главе. Бардық өзүнүн линия менен бардық карайлык. Мен барын карайм, жигиттер. Бардығын по дворна, по көчө, тупик, барын карайм. Поголовно барын карайм. Так. Молар, ада биздин основной фишкабыз, основной шаардан чыгып атканда, кирип атканда тетиги эмени Мамырова көчөнүчү. Тетиги Актилектин кургойунан баштап 2 бет бер жакка чейин полный сквер кылып, татынакай кылып, освещенияларды коюп, скамейкаларды коюп, плафондорду коюп, скамейкаларды коюп, необычный кылып коюшубуз керек да. Необычный. Көргөндөрчү сизди кучактап алып өбүш керек да. Так, основной сизде жумуш сиздики болуш керек. Татынакай кылып, оңдоп, необычный кылып, жанагындай пальмалар бар го, жанда светящийлер, ошолорду пальмаларды алып, укмуш кылып салыш керек да. Жанагындай өлчөп жанып, лед экрандарды коюп, керек болсо ошол жерде немен атына коюп коелук, Укс менен бирге иштегил. Укс менен бирге иштеп. Ошону бир ошол жерде бир знаменитый киши болсо, турган болсо, ошо скверде ошо кишинин атына коюп коелук анда. Ошол жерде болсо керек, ошол жерде эмгеги сиңген, кадыры сиңген кишилер болсо керек. Ошо парк ошо кишинин атына коюп коелук. Макулбу, ребята? Катуураак иштеп бергиле, пожалуйста. Ушуну эмени Мамырова көчөнү катуу барбасак болбойт. Катуураак барбасак болот. Баардык сууз барбаш керек. Азыр майда чүйдө иштерди бүгүн эртең бүтүргүлө.
понедельник, вторниктен баштап мен, сиз, архитектор, кадастр, ОМС, барлық служба тез үчүнөн баштап, кругойдон баштап жогору карап баса беребиз. Эмени начальник удун айтып койгула, ГАИни айтып койгула, что жанагы эме болбосун. Ал биздин жерде, ОМСтин жериби? Предписание берилген уже. Ертең понедельникте жокко чыгарып коет. Ооба, предписание берилген, договорду баарын жокко чыгарып акырын баштап бузуп кетет. Себеби Мамыровдон асфальт баскандачы параллельно бүтүрүп алышыбыз керек да. Параллельно бүтүрүп алыш керек. Анан кайтып аяктан мусор алып чыгып жолду өлтүрбөшүбүз керек да. Азыр жаңы асфальт басса аяктан мусор чыга, шагыл ташыйбыз, гравий ташыйбыз. Кайтып жолду өлтүрүп алабыз да. Жолго чейин 2 метр паркты бүтүрүп алыш керекпиз. Катуу урап иштеңиз. Андрей, пожалуйста, катуу урап иштеңиз, да? Ошо соған проект кылып бериңиз. Кана Абдулаевич, сиз только бата. Ишкасын шеф. Амин. Жемишин элибиз көрсүн. Аман болуп аласка жүрө берели. Все. Так, үйгө барып жуунуп таранып, пешинге чейин иштейбиз. Пешинден кийин дем алабыз. Кайтып Кудай кааласа эртеңден баштайбыз. Эртең кайдан баштайбыз? Ертең тиги жак мен суранган. Исанованы бүтүрүп койбойбу? Үйгө баштап Исанованы бүтүрүп Мейли. Все, анда Сетовардан баштап жогору. Жана өткөндө Россия заправкадан, Россия заправка токтоло до конца узурга чейин барабыз. Все болду анда. Эртең ошол жакта. Давайте үйгө салам айтып, балдарды өп койгула, небелерди өп койгула. Ребята, пожалуйста, от души иштеп бергилечи, жүрөктөн иштеп берели. Мынакей ушул мезгилде куруп алганбыз, ушул маалда бүткөн деген болсун. Это мне ничего не надо, ребята. Биз эме Азамат Кандыбекович Арынга кетет, мен Сузакка кетем. Силерге калат ошуңарчы. Силерге калат. Арам бир айтып жүрөсүңөр. Токторбаев деген Меркель ошол мезгилде оңдолду депчи бата берип жүрөсүңөр. Ребята, азырчы анча-мынча кишилерчи урушушу мүмкүн, сөгүшү мүмкүн, эмес мүмкүн. Бирок мына келесиңер, көрөсүңөр, мына убакыт келет. Мына мен силерге айтып коеюн, кучакталып өбөт силердичи. Рахмат дейт, рахмат, эрке экенсиңер дейт. Вот это мы должны добиться. Понятно, да?